Mına 1,5 yıldan beri biz mına Sivet oturgan akvalımızda qarang. Mınаны qarang. Biz mına yakında koyup bereriz. Barыңар. Kuday birse berden bir önde kaltıra koyup bereriz. Bir tonu apara barın koyup bereriz. Başına başlap gelse болады. O yerді қылады да таштайды, bu yerді қылады да таштайды. Жолду. Bilbeyim. Жолду. Жоқ, жолду başını başlap ortası da atpay. Tegiz жазабай, Неге? Birдей oldu? Birde oldu. Жалғанды Mına cevap ya biz. Оқша жерден ана жерден бүтіріп қойып келсем olмай беле. Айыш сен жақшылап ал. Al yerді de biz onu 200 milyon kıldık. Отключение. Свет. Geldi mi ana birisi? Отключение свет тоже 5000. Мына шундай алат. Су тартырып берсең, анан светти курдуруп берсең эле 2 арызыбыз бар, башка арызыбыз жок. Başka hiç bilen gereği yok. Бұл су эмнеге акча чогултат, каяктан, эмне на каком основании, эмне барын билейин, каякка канча электричество канча төгүлөт, суу канча төлөйт, кимден чогултат, канча чогултат, мен комиссия түзүп берейин, анан териштирип берели. Суу боюнча ушундай кылалы, туура көрсөңөр. Televizyona tarta koy mına basmaçlar mına eke süretler. Анан Үйüme girip al korktu. Sen ne istiyorsun televizyona tartasın? Bizden sorabaysın. Мен дагы айтайын, барын бөлүп жарбай, ынтымак алып келди. Эгерде ынтымак алып келбей, дагы ушундай ситуация болсо, анда сиз Doğru mu? Yanına doğru mu? туурабы? Өзүңүз жооп бересиз.